Thusim ta ako na kilado engineer Bill Markham kitipain Amazon gammang no ya achapa to mi aga holdoh na thusim chu ahi le epizia achapa aga mu phada ina ahin le puilo ahi dem ti chu ihin het diu ahi tai a movie ki panin Brazil gama Jim Markham kitinu en achapa to mi le achanu header chu achen naw in tha building sung apoilu de chuin apa en gamla a anato na mun chu acha te ni avet sa in achapa in binocular in apa na to namun cho ve in ahi chuzo in ama ho in kunsong bill na to namun cho ahin zo novin construction team hon dam asip na ding uwa mun asimu cho agamutaw ve engineer pun worker ho na to cho achate ni to ve in bulldozer in thinglin ta apu lua gammang izaham asu chai chu akimun ahi chomkhat zo in zin in bu ahin pu chu alado in tomi in simi hon khat ki zo nung cho azuin aman zong achi a ahile hichi gam a cheng invisible tribe hon khat chu agasudoin chapang pa chu ahin nui sa do ve tomi zong ain kute ko ma anong hlai zalin athil mu chu aga saitan anu in atu sei chu ata san pon he zong le apa en achapa nong chu azuin ami mu chu aga nong hol honin hin la gammi ho chu thing na la ani ke sel ji ubin amo zo han ta poi chu pha nen bil zong akinong le en chule achapa en anong azui ahi sa e hinla achapa akaw ko wanga ahawlo hilpha nen amazong ahung na lampi achon aganong chi tan ahile gammi khanen thalpi in ahin ka phadi che tan ahi gammi hon achapa chu amano ahet pha nen amazong azinu koma alhai zalin a worker ho ki thupi na akauding a asai zawin aman achapa chu akahol kit tai pha sot pi ahol wangowin achapa chu amuzo tapovin chule gammang pumpi chu ding chula akidoi tapoi kumsom zawin engineer pon dam chu anasim chai gutan hinla achapa melwang anong munai poi bill in journalist uwe warder kitipa chu zin na to na charitable institution khana poin azinu zin zo Brazil gam anu le pa nei lo ho vekolin ane pangta in ama bol banga achapa zong midang in anavet kolpi ding akinemin hi uwe in achapa ki hormone tu publish a bol pi zin in ki pa thu asagin bill le uwe hi tomi hol a kalsung do han gu a hi ji chun zin in uwe chu amazon gam me tha chu api in uwe en zin za na chapa chu athidan in gel jeng le chun nalong nom tan te tin alamunin hin la zin wang anom poi chuzo in bill le uwe zong amazon gambang noi a achapa holding in kunga ahong to han ta mun khat alun han pha nen father ledak kiti missionary khaden analam tu hanen akitol na han ding kung chu a copy tai bill in native indian ho chu ama ho pawen aki hopi in thalpi chang chu avet sa tan a hile native indian hon thal chang chu wadung pang a khusa a kiwa invisible tribe te a hi tin asai pi tawe chule ama ho tribe chu koiman jong amu kha lo danen asai ve alang khana tomi jong analin ta in invisible tribe ten anike wa tawe ama jong gammang no ya tribe lam kaipu wanadi to agam len hon pet chu hong kimun amani in achen naw khu chu agal vet pet hanin akom hona wacha chu ahong hamin danger sign ahin pi han tai amani in jong hingne trai ho chu amu han pha nin na thula achon akisel han tai alang khana bille uwe jong motor bo na wadung ahin zui han chu ihong ki vet sa uwe amani jong in akile han pha nin wanadi in ami te za thupon anayin cannibal tribe ho to gal ke sa na ding anai ta ji in kiging pan tawin tin thupon anai tai tomi le agul pa ma pi jong wadung a akize pen hon in ngaman no nga ho chu ahin mo honin kachari kiti no nga no chu tomi in hoi asa zin adai han tai chupen in wanadi le tribesmen ho jong hilaimon chu hong hlong win tomi in no nga adai pan thei a hi het pha nin a khang dong hi thading a hi tin asai tai chomkhat zo in wanadi in deal mun khana tomi chunga phun asamin tomi ta sa chu si misan ape sa in tui nui apat ahong po do pha nin tomi chu pasal pi hling ahong su do tai alang khana bill le uwe jong water for mon ahong hlung han tan chuin amani in jong nga mon akesim honin tui kinong a kun a mi ahong lo ge he na dingin thi hleng la bel ho chu a khai han tai alang khana tomi ta sa chunga chok in thil aji uvin green powder khat a hop lu sa ta win a hile aman jong mang tabang ahin nei a spirit animal muleng chu amun a hi aman jong khu ahin het phanin waterfall mona secret stone amu thu asagin dan chu cannibal tribe hon anadal do masangu wa chu hilaimon a chu invisible people ho hi anacheng dano a hi chule hi chi secret stone chu ama ho adinga a foundation no ahin
azi chu green powder chun na thula a akisel sa theiwa kuiman amu thei ji lo a hi secret stone chu alhom nei ta ji ovin water for mona secret stone gala dingin Tommy chu volunteer akibol tai azing in vadung pang a kachari to golhang pu akimutu pen hanin kachari in Tommy chu asin mo in na changin chingam pu na te tin aphin ta na hile Tommy zong ta achapa tin alhai zalin secret stone la ding in achi tai kem mun a bil le uwe in zong tribesmen ho ke het sa na ding in fireworks na sa ta abol han ta na hile chom khat zo in cannibal tribe ho chu aum na kom han ahung long taw ve azing ka in cannibal hon amani chu a khu uwa apoyuvin chule uwe in ama ho chulim aka min document abolin a hi hing ne ho chen namun agalun pa lovin bil in alam kai pu zakare chu invisible tribe ho thal chang avet sa ta na hile zakara in ama ho chu sa tuita hi we tin anoyin chule amani zong chu ne adingin asai tai chu phanin bil in amai thal in attack hin bol go pa chu akap li ta na hile zakara in ami te chu khamin mei pum chu alung the pi ji chun mei chang chu akika khapa ta sa panin alado in atep tai chu zo in bil chu zam do na ding pha chom khat na pi in khuwa hla hla le ka hin dal ding na hi we ti na sayin hin la uwe chu aman ovin ane taw ve hizi chun bil jang khuzin noi achun ahong zamin a hin del ho chu ale kap ji na hi alang khana Tommy jang waterfall mon chu analung ta in bil jang kang khen cha ahong pa nen thal chang khanen bek chu a hin kap khai hizi chun a bek chu ada la in waterfall na achun akiri su tai chupet in Tommy and secret stone khat waterfall noya anamu in chu in aman jong bil cha login chu a hin za in mi pa jong chun mei thala akim vel a hin ka pha nen akiselin hitia ke bai puma hong pa chu thalpi a kap ding a good penin apa mel chu a hin hedo tan hizi chun apa hin dil ho zo chu ale ka me chu in apa en jong achapa mel chu a hin hedo tai hiti chun amani en jong agal mi ti ho chu a hin ki kap tu pi pe honin song ki ka ong ho ma chun a hong jam do hone waterfall a ki thal han tai chule hing ne hon bil carbine chu anekila tawe amani jong mungam na thim ahong ge han pha nin Tommy and apa chu a khu uwa puiding aguin hin la apa chu anom be pon gulhang pu hi atam zo a invisible people ho to a chen pha na bil hi amang bowa dana agiala ata lam chu an het lo a hi tai amani jong tui chunga ahong ke je phei pen hanin bil in Tommy za nanu ne het na layam tin adong kidin a hi alang khana cannibal tribe hon amai thalmu chu ke pa ta in alom taw ve chule Tommy en jong apa chu khusung agalu ta in wanadi en achapa chu ke pa ta in anelam to in a hi chu zo in khuthim pupa en bil chu a thoyen akisu khana maha azen pi tai zan khanga bil ahung kha do pha nin wanadi za ipizia ka chapa nei na pui mang pi ham tin adong ta na hi le ka chen na gamu nei su sit pi ji uwa ka bol a hi tin wanadi chun a sayin chule achapa jong chu le pi ding anom ta poi azingin Tommy en wanadi tingol chu choyen kachari te in lang chu azonin chu in kachari chu kitchen peding in apak om athum tan chule secret stone chu dowry a pi ding in asai tai numainu pa jong anu pha nin achon na dano dung zu in Tommy and kachari chu amanin ating gola chun khu hello in a hian lu tai alang khana zakare and bil carbine chu dan to kito lawa noti in honga sum kolvei ho chu vet sain mei chang to asaka mo chu ke he pi ding in offer about win hin la sum kolvei ho chu anom povin numai zo cho dingin nei hin pui pi ovin tin asai pi tawe alang khana kachari in khu a hin het pha nin amani in zo nunga gol hang ki ngai hin khu amang pan han tai bil jang ahong dam ting pha nin kaya kitino en aza Tommy en kachari aki khaw hi tu chu asai pi in chule vadung langa bil chu apui tai helai mon achun wanadi en gala kun pha no le akinoji ok pain chu ni sim chai tai Tommy ta sa chunga anu pi ta na hi le billion ahong khamin achapa chu apin na anu koma le puiding agutai hin la kachari chu anom kit tapon a hi le bil jang wanadi chunga lung hangin achapa nei sun sun agu pi thu chu asai tai hin la Tommy chun lungdam selin apa aki hopi in invisible tribe mo hi kami tel ka future na tai tin asai hiti a lung thidi a wagin wanadi en bil chu achapa ki chen na zawding in azol thau thawin bil in wanadi za hausan hi loham kachapa hi ahung kilena ding in thupi in atin in la wanadi in akingai ho khen loading a hi tin anom tapoi zanin Tommy chu apa ko ma tawin gim ta kum hiti chan nei hin hol hit jang le nei ki pa pi in tin angi atai chu in bil jang ho sapu ko ma tawin wedding ceremony chu apan tawin
chule billion achapa ki chen na cha thanom ta in ave in hi bil jong in akile di phanin bitta in athun thaina dingin powder khat a hop lu sa ovin hi le aman jong amang tabangin a spirit animal jaguar chu amun a hi hiti chun invisible tribe hon bil cho construction site na langa a hin jong phayuvin aman jong khu a hin het phanin worker khanin a hin muin chule thing na la a ki sel invisible tribe hon agamu ki su sit be che che chu amu tawe jin jong in ahong thun phanin ajipa to akimutu hanin chule ajipa en akhul jin na a thil khat a hin mu a hi chu a hetai invisible tribe ho jong in akile pa novin akhu uwa mei khu kitung agal bo ovin ama ho jong agul hun pha novin hingne hon akhumi ti ani tha novin a eno mai thalin ana kap si de pi ovin chule anu mai zo siu jong ana ki poimang tawe chu phanin tomi in hingne tribe ho chu nong dala azinu jong le puiding agutan hin la wana di in athi ho za bol na pi masat ngai a he ti na sayin zanin ama hon jong mi thi ho cha mai in ahalwa movin chu zo in mai wam ho chu awal lu dovin athi ho gial do na anei tawe alang khana hingne hon jong numai amat ho chu ki tom pum puin brothel langa apoi tawe invisible tribe ho jong anumai ho hu do ding a chi pe novin dam kim vela agamu ki su sit be che che chu lung thi de en ave ovin masang lai a chu hilai gam a cannibal tribe ho anatha jiu a hin hinla agamu aman che che pa na tribe dang ho gam sunga galu ji dano a hitai alang khana hingne tribe hon numai aman ho chu noti in muna agalu tawin meithal to akile tawe zan a invisible tribe hon thi hi ma ki sung fencing chu apal thailo pha novin mi khat chu lai gui a ki zu lu ding aguta na hi le karane na hin chomin apet penin athitai sumkol vei hon mi thi pa chu ahong mu da ovin athal chang chu zakare avet sa tawin hingne hon agal mi te hung ahet pha novin ki pa ta in apeng tawe alang khana gam no ya invisible tribe hon jo plan aban agut pe novin hingne hon mai thalin a hen ka movin wana di chu akap kha tawe chu phanin ama ho jong a hing chengsi to hong le jam tawin mun khat apha pha novin wana di chu alal he tan tomi chu tribe lam kai tha a atun zawin ama jong apu apa to ki mutu dingin ahlagaw atha do pi tawe chu phanin tomi jong apin na apa hinga ki thupi na nge dingin agolpa ma pi to construction site na lang chu azon hanin island pang alhon han phanin kong khana go hanin city lang zonin akitol han tai min a handle han phanin carlos kitipa in achun akisel hanin heti chun chom khat zo in tomi jong a chen na lui building chu agal hangin ama jong building bang achun akal do in balcony agai phanin apa in achapa chu alu sa in heti chun achai nan anu to aga ki mutu han tai ami te chunga thil su ho asai pi phanin built in invisible tribe ho cha construction site mona gari in a hin puin ama hon jong no mai ho chu aban banin aga hu do tawin chule brothel nei pa jong chu akap li tawe chu in hing ne hon jong anung ahin delovin ahin kap ki tawin aki kap tu nawin billion zakare chu akap khain chu phanin invisible tribe ho chu ahong jam do tawe jingka a hi phanin billion achapa za invader hon agamu ahin su chai pi che che uwa chom khat zaw le achen naw gam ding ozo loading a hitai tin a hile hinla tomi in apa za wana pa na gu ka kaula over dam he ka phut zal sa ding hi tin adon bune a hi wangin gutui mai mai en dam na sata chu asu chim thei ding in engineer pon aging chapoi hiti chun billion achapa chu avai tha nan a koyen city a akile tai chu zo in invisible tribe hon sunni hlom in ukyang tam pita a khomovin gu coding in atil pan tawin a hi phat chom khat zo a biljang huile gu ki thono ya construction site chu akavet la pedin ukyang pen gin a hin za in chu phanin achapa tu sei chu a hin gel do tai chu zo in ato khom pi khanin dam structure safety level kalwala tui atambe che che thu chu a hin sei pi ke ta na hi le aman jong phat ki lempet cha chu ban cha a invisible tribe ho chu hu do ding angai tu tan chu in aman jong dam ki sip na a hin su hil khan au me tin worker ho zo si chu evacuate abor sa tai alang khana tribesmen hon vadung a tui ki nong hong lun su som hovin tomi za a report abor taw win a hile tomi in aza over vadung thagaw jong hong zawa dam kiting chu asiu chimgut na hitai tin a sai ta na hi worker ho jong azam do penovin bil chu dam sunga alunin bang achon bom aga koi tai hitia ama jong bom me pu le me pu loading asat ka penin kol phe in crane khat a hin kain wire chu asu tan lo tai hitia ama jong ato gon lo sabdana agial lai ta in tui sang lenin dam a hin phut zalin tomi sai bang bang dam structure chu asu si tai
engineer pon mi hlong pumin a hin khusunga anato man tha na cho ve in he zong le hichia ko na invisible tribe hol hat do na hu hing na aum chu a het pin a hi hiti chun a chainan gammang noya tomi le kachare zo ami te ho to lung nom ta in akhusa taw bin a hi hichia hin athusim zong ahong ki chai pe pe tai